Nyemera nkubwire ko abasirikare barenga 500 bo mu gisirikare cy'u Burundi FNB baba bamaze gutoroka nyuma y'uko bamaze kuvanwa ku butaka bwa Kongo. Leta y'u Burundi ikomeje gukaza ingamba zo gucunga umutekano cyane cyane ku kibuga mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye kumvo cyangwa se ku mpamvu z'uko rero abasirikare bakomeje kugenda batoroka nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ndagaruka kandi ku masengesho ya Reverend Kuriyo aho yongeye kugaragaza yuko ari umwe mu bantu bifuza kuyobora igihugu cy'u Burundi ubwo akomeje gutoza imbonerakure by'umwariko ibikorwa bigendanye n'igisirikare hano mu gihugu cy'u Burundi. Ndagaruka kandi by'umwariko kubigendanye n'intambara aho Republika Demokarasi ya Kongo yongeye kugaruka intambara aho mu bitero byagaragaye mu Minembwe ku munsi w'ejo by'indege zitagira pilote bivuga ko byaba byarahitanye umubare munini w'abantu ndetse by'umwariko biganjemo abasivile ndetse n'abasirikari. Kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse nakomeje kubana natwe ni buri ngaha mu Burundi, reka ndakwifurize kugira ibihe byiza cyane. Ni buri mu gisagara cya Bujumbura ku mugwa mukuru ubutunzi bw'u Burundi. Niba uri no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mwese reka ndabifurize kumererwa neza cyane. Abari Igitega, bari Bururi, abari mu Kayanza no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mwese bifurije kugubwa neza ndetse mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Reka turebere hamwe azindutse avugwa akomeje kugenda avugwa. Niba ari ubwa mbere ugezana pyonda handitse sabone, niba utameze neza kandi reka nkubwire ngo komera kandi wihangane. Kubwira ngo uyu mwanya rero tameze neza ejo birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Reka turebere hamwe rero amakuru azindutse avugwa cyangwa se amakuru akomeje kugenda agaragara yibanda n'ubundi kubikomeje kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Biravugwa ko mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane by'umwihariko mu nzego z'umutekano za gisirikare abasirikare bamukomeje kugenda batoroka. Iyi nkuru twigeze kuyigarukaho mu makuru yacu yagiye atambuka ariko muri uno mwanya ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Igisirikare cy'u Burundi kiriko rero kirashaka rwose abasirikare bamaze iminsi batoroka ku bwinshi. Imibare by'umwihariko ihari by'umwihariko iteye ubwoba aho abasirikare barenga 500 cyangwa se 500 bamaze gutoroka aho batahukiye bavuye mu ntambara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga muri uyu mwaka wa 2025. Umwe rero by'umwihariko mu basirikare b'abarundi by'umwihariko ariko kandi akaba n'umwe mu basirikare afite ipeti rikomeye yagize ati ibyabaye birasiga ubwenge igihe abasirikare by'umwihariko batahukiye bakegeranizwa mu mudugudu rero benshi baratorotse. Hari benshi by'umwihariko baduze iwabo by'umwihariko kuramukanya baca bigumirayo ntibagaruka. Abafise rero pasiporo bo bamaze kugenda, bamwe bari mu bihugu by'akarere abandi bageze muri Dubai. Abasirikare by'umwihariko batagarutse bararenga 500 cyangwa 500. Ingingo zafashwe zo kurondera abo basoda rero zirateye ubwoba ndetse n'amakenga aho bivuga yuko kubigendanye cyane cyane no muri bino bice byo ku kibuga cy'indege hakomeje kugenda by'umwihariko harebwa neza abari kugenda bajya hanze. Igisirikare kiriko rero kirakora byinshi byo gufata abasoda bose batorotse. Harashinzwe kandi abasirikare bambaye impuzu zisanzwe ku mipaka y'u Burundi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ndetse no kuri pafe aho rero bose baguma bacunze ngo barebe ko hari abasoda bamenya nk'uko bigaragara. Abakuru kandi b'imitumba by'umwihariko mu gihugu by'umwihariko baranungikiwe amazina y'abasoda batorotse bava mu mitumba yabo kugira ngo uwo babonye rero by'umwihariko bace bamutanga nk'uko bigaragara. Ubwo abakuru b'imitumba ku bantu batabizi ni nka ba mudugudu nk'uko bikomeje gutangazwa. Abasirikare kandi bakomeje gushakishwa mu gihe intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera ku butaka bwa Kongo ndetse mu makuru akomeje kugenda tugera bivuga akabavuga yuko Burundi buherutse kongera koreza abandi basirikare benshi. Haguma kandi higwa uburyo bwo gufata abakozi ba pafe batanga pasiporo ku basirikare babanje rero guhindura amazina ariko kandi abatwara pafe kugeza ubu ngubu ni ntakorwa ko kandi by'umwihariko aribo bagiye imbere mu rudandaza rwa pasiporo by'umwihariko zizimbye cyangwa se zihenze cyane ku basirikare b'abarundi. Abasirikare bivuga ko bakwa amafaranga ashobora kugera ku 250 kuri pasiporo imwe gusa kugira ngo babashe kugenda, ariko ibyo byose ntibibuza rero ko abasirikare babandanya kugenda ku bwinshi. Uko rero hafatwa ingingo zo kubafata ni nako rero abasirikare nabo biga ubundi bwenge bwo gutoroka. Bamwe rero mu bakuru b'imitumba nibo rero nyine baburira abasirikare baronderwa cyangwa se
barimo gushakishwa ku mipaka, naho nyine abasirikare bakoresha ubwenge bwabo ndetse bakashaka kureba uburyo nyine babafata ariko bikarangira batabafashe. Ibi kandi birimo kuba mu gihe intambara ikomeje kwica bigacika ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse intambara benshi basesenguzi bavuga ko ikomeje gusenya igisirikare cy'u Burundi. Usibye ko iyi ntambara ikomeje guhitana bamwe mu basirikare b'abarundi benshi, abandi bakaba bakomerekera, binavuga ko ikomeje gutuma abasirikare benshi bahunga. Kugeza ubu ngubu by'umwihariko ibinyegezwa ni byinshi cyane, cyangwa se bikomeje kuvugwa ni byinshi cyane by'umwihariko kuri intambara, by'umwihariko uherutse by'umwihariko muri Kigarama, ubwo ni mu kwezi kwa 12/2025 umwaka ushize, aho M23 yatse igisirikare cy'u Burundi uturere twose two mu kiyaga cya Rusizi, cyangwa se mu kibaya cya Rusizi, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye muri za Minembwe. Ibirindiro byose byahozemo rero abasirikare by'umwihariko b'abarundi ubu bifitwe n'umutwe wa 23. Uduce twose duhana urubibi n'u Burundi mu kiyaga cya Rusizi dufitwe na M23. Intambara kandi yahitanye abasirikare benshi cyane b'u Burundi. Mu biro bikorero by'igisirikare baremeza ko abasirikare barenga by'umwihariko 1000 batagarutse. Hari benshi kandi bahasize ubuzima by'umwihariko mu kiringo cy'umweru kimwe gusa. Hari amajana by'umwihariko y'abasirikare bafashwe mpiri. Hari abandi kandi bishoboka ko baba barabuze iyo baca ngo batahe mu Burundi, bishoboka ko by'umwihariko bakizerera mu mashyamba ya Kongo. Hari abasirikare benshi kandi bavuga ko by'umwihariko bariko barasubira kurwana muri Kongo, by'umwihariko abandi bagahitamwo guhunga cyangwa se gufungwa, bavuga ko ibyo babonye muri iyo ntambara ari akamaramaza. Ikibabaza cyane abasirikare ni uburyo bajyanywe mu ntambara itateguwe, kuko rero bisanga badafite ibikoresho cyangwa se ibirwanisho biri ku rugero rwabo bahanganye. Ikindi bose bagarukaho nuko batumva n'icyo rero barwanira, ntibabona icyo rero bariko barapfira. Ati barababazwa n'uburyo rero bahindutse ibyashara by'abakuru. Bavuga ko rero ingena babatwara batungiye rero kuri iyo ntambara, aho umusirikare mutoya atabasha kuba yabona n'amafaranga. Abasirikare by'umwihariko bamwe bavuye ku butaka bwa Kongo bavuga ko iyi ntambara yari iteye ubwoba. Bamwe bakavuga yuko babonye uburyo butatuma basubirayo, batakwirirwa basubirayo. Nyamara amakuru amaze iminsi atugeraho yemeza ko uruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bakomeje by'umwihariko gukorana ndetse no kuganira ku bigendanye n'uburyo bashobora kuba bakomeza kohereza abandi basirikare. Ku munsi w'ejo nibwo hari amakuru yagiye ahagaragara avuga yuko u Burundi bwabwongeye kohereza abandi basirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bigendanye no kugira ngo babashe kuba bafasha abari batayo ebyiri ziherereye muri Baraka nk'uko amakuru atugera bivuga. Hanyuma kandi kugeza amagingo aya ngaya biravugwa ko abasirikare benshi bari 23 ndetse n'abanyagihugu benshi bongeye kugwa mu bitero biremereye cyane by'indege zitagira abapilote zerutse kugaya ibitero. Byagaragaye ku munsi w'ejo, hari ku wa mbere tariki ya 11 Prito 12 z'ukwezi kwa mbere 2025, nibwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko kuri uwo munsi nyine mvuze zagabye ibitero bya drone z'intambara mu Minembwe ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ye ibitero kandi yemejwe n'ihuriro rya M23 biciye muri Bwana Lawrence Kanyuka usanzwe yivugira mu bya politike. Bwana Kanyuka mu butumwa yanyujije ku rugo rwe rwa X yitwa Twitter yavuze ko biriya bitero byagabwe mu mudugudu wa Mukoko ndetse no mu nkengero zawo. Yagize ati kuri wa mbere tariki ya 12 Mutarama 2026 drone za leta ya Kinshasa zagabye ibitero by'indege zitagira pilote mu buryo rero bwa buhumyi kandi bw'ubugizi bwa nabi mu gace ka Minembwe by'umwihariko mu mudugudu wa Mukoko ndetse no mu nkengero zawo. M23 kandi inavuga ko biriya bitero byagabwe ku bushake kandi mu buryo budatora, bikaba rero byaribasiye ahantu hatuye ndetse n'abaturage, byatumye abagore ndetse n'abana bicwa ndetse bituma abaturage benshi baza guhunga ingo zabo. Binavuga ko kandi byarahitanye umubare munini cyane w'abasirikare, ariko kandi ntiyigeze hatangazwa igitigiri cyabo cyangwa se imibare yabo. Iri huriro kandi ntabwo ryigeze ritangaza mu buryo bugaragara imibare. Icyakora ryavuze ko ryamagana ryivuye inyuma iri hohoterwa ry'ubugizi bwa nabi rikorerwa abaturage b'abasivile bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ryongeye kandi gushinza ingabo za leta ya RDC kwica ku mugaragaro kandi kenshi amasezerano ndetse no guhagarika imirwano ku bwa M23. Kandi ibi bikorwa n'ingabo za Kinshasa ni intambwe iteje akaga ikabije kandi binagaragaza kutubahiriza burundu amategeko mpuzamahanga harengera ikiremwa muntu mu bihe by'intambara.
Ibitero bya drone kandi byagabwe mu Minembwe kuwa mbere ku munsi w'ejo birakurikiye ibizingabo za leta ya Kongo ziheruka kugaba mu mujyi wa Masisi zikabyiciramwo abaturage babarirwa muri 20 mu gihe abarenga 40 bakomerekejwe n'ibyo bitero nk'uko rero byatangajwe n'umuryango w'abaganga batagira umupaka muri Kivu y'Amajyaruguru bavuze ko bakiriye indembe nyinshi. Hanyuma kandi reka nanzure kuri inkuru ivuga ko ibiganiro by'abanyekongo hagati yabo ubwabo ngo nimwe mu nzira mbere yakemuye amakimbirane hagati ya leta ya Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro murasirazuba bw'iki gihugu. Ubu ngo iyi nzira rero by'umwihariko itaravugwaho rumwe isa n'iyaba igiye kugeragezwa nanone. Ibi biganiro bikunze kwitwa dialogue politique intercongolaise nkuko bigaragara cyangwa se dialogue nationale. Bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu mezi yashize babigaragaje nk'inzira nyayo yo gukemura amakimbirane muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bibazo by'imbere mu gihugu, nubwo rero abo ku ruhande rwa leta atari gutyo bo babibona nkuko bigaragara. Ubu umuvugizi wa leta ya Kinshasa kana minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya yemeje ko ibiganiro bya politike birimo rero gutegurwa n'ibiro bya perezida w'igihugu hamwe rero n'ihuriro ry'amadini rizwi nka Essential kandi ko bizabera muri Kongo. Umwaka ushize kandi ihuriro by'umwihariko ryakomeje gusaba ko rero habaho ibiganiro nk'ibi nk'inzira yo gukemura ibibazo bya Kongo muri Kanama ubwo ni mu kwezi k'umunani umwaka ushize ryari ryatanze by'umwihariko imbata yuko rero cyangwa se uburyo bw'uko ibyo biganiro bidaheza byo guhuza rero abahungu ndetse n'abakobwa b'igihugu byagenda rero bari bagerageje gutanga uburyo byagenda mu kubona ibisubizo by'ibibazo muzi by'amakimbirane ndetse n'ibibazo bya politike n'imirwano. Bamwe ku ruhande rwa leta bavuga ko ibiganiro nk'ibi ngibi bituma nyuma yabyo havuka indi mitwe yitwaje intwaro nayo iza igaharanira kwinjizwa rero muri leta, bityo rero bigahoza iki gihugu mu ntambara zidashira. Kuva muri 2022 kandi ibiganiro bya Rwanda ndetse n'ibiganiro bya Nairobi hagati ya leta ndetse n'imitwe yitwaje intwaro itari M23 kugeza muri 2025 nkuko bigaragara bya birimo kuba ariko biza guhagarara mu biganiro bya Doha kandi hamwe na Washington DC byose nabyo birasa n'ibyamaze guhagarara nubwo hari ibyagiye byemeranywaho nta musaruro nawo byatanze ufatika nkuko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Muri ibi byumweru kandi bike bishize Perezida Félix Antoine Tshisekedi yagiye Rwanda inshuro zirenze ebyiri. Amakuru avuga ko Tshisekedi yasabye Perezida Joao Lourenço ubu ngubu ukuriye umuryango w'ubumwe bwa Afurika gufasha gutegura ndetse no kuba rero umuhuza muri ibi biganiro. Mu butumwa rero yashyize ku rubuga rwe rwa X, bwana Muyaya Patrick uvugira Kongo yavuze ko hari ikibazo kigendanye n'igihe inzira za Doha ndetse na Washington DC zagerera ku ntego. Amasezerano ya Washington DC kandi hagati ya Kigali na Kinshasa hari ibyo yumvikanye ibya Doha rero hagati ya Kinshasa na M23 naho